Kacingsha penduk tiket hagi bor bahalor keseng Kongres Meghalaya ban yakuni ki election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council ki HADC kaban langau rempang arja apsan kala penbitari ba Osborne Kharjana bula kuno ba Vincent H. Pala Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ba Neil Antonio War Presiden ke East Khasi Hills District Congress Committee AKHDCC bagi degi nong lilam omkum kidong ilam Habakran sekilat petai kubur janmiat arfan rutrik nopra arja apsau uba Osborne ulong ba udai tang uhi belathep kertengi ledi lengbak soyong Block Congress Committee bani aireng election MDC nonong spung soyong constituency hendrai lami pat kethup benengkong ki kortong ke Kongres menekhat kenai trik nopra arja apsau lapau pun banda kerteng uba Nathaniel Rembai Ula kena baka cingrai ai tiket si uba Nathaniel kadai ke jingli lam uba Pala uba Antonio War bat ong bakini ki arngot Kitnam salia bandi wat ia kari bat caj benriu. Daga bakarpat ki bor bahalor ke All India Congress Committee ban wengi ba Pala ba Antonio uba Osborne loong ba unum ikon di election MDC usnam arja apsan. Loong mu undang ikran ba kinong yalam ke soyong Block Congress Committee bat kumju ya kinong kersan cungu. Yanu ban ajeng kersan ke ni election ban wan ba kindang ikran ru laan penduk pendam ne em ya ke komiti hasoyong. Uba Osborne udairu kertong ke parti Kongres hagi election MLA arja arfulai henry uklempoi sekotong ba ubat ru hadu menta ya kam kum presiden ke soyong Block Congress Committee. Shushu uba Osborne lakeno ba uba Pala umcu sengap setiai jing ki pajba ki bolawan ra bat pensengau lengba ki Block Congress Committee baper. Kemudian hal yang kebede bakene ke jing du tiket harjisha kelomba Uba Pala ku presiden du MPC hagi benai September long ba ya ke tiket kasong karai juga Block Congress Committee hangnong lu lo juong hiru i breu ba ki bakwa tiket kile cek block kata gede ke jingken Uba Pala hagi benai September dengi ru ngila pembiang lut ya ke presiden kumbaki ki kwa ba ilaya hiru kunta kat kum gejing tha jongka MPC lene ke District Congress Committee mamang kapor den rei Kertum ke timeline ke baki ki buru kemut haduk khatlai tarik jong u December kedeka tarik ba khadu ban submit ya ki ba apply tiket ke block tengi ngila pelong meeting ha khat tarik hanne ban jet ya kita ki candidate ki ban lecture ban yele yakun ya ka MDC election naga nong spung soyong konstitusi tende ke jayu kelong ba khalai tarik haduk ke khat tarik ru undan ba apply tiket hanne apply ta mangamarwei bat kata kelomba naga blog ru nila recommend ya kerteng jonga ban yang kum candidate naga ta ka aku nong spung soyong konstitusi hadin kata ka jayu ngangam tipsu la pha ya kata ka submit ya kata ka recommendation syaga District Congress Committee te hadin kata ka jia kelomba nangte na District Congress Committee ba MPC ka pau kelomba hadu ka khat khnai tarik Nini na perkat bangin yo ya ka parti tiket na Kongres henry ya ka kakdai trik kami iman ka kerteng jong iba Nathaniel Remai kene ka pensyok wad ya ka blok hiu blok away na markat kum ke jingran jong ba pala ki ong ba ka tiket ka chong be ka blok kat ba da po ba mi kerteng kami ba la ba chu thiet nang te na pe MPC ru te kene ka pau imat ka don ka jinya di tiket nang te na jrong na marya ka blok ru kim saliasu Kim sengap ya ke prosedur, kim sengap ya ke bagi la airu ke prosedur la ne kata prosedur bagi ki airu ni la follow lut na dong re bahadu kim recognize what ya kata ka jing recommendation je block ke pau kim kai snap biru te gila ai su dili lambe ya ke tiket show ba Nathaniel Remai ubude jo UDP kata ke jingle na ke liang jongka MPCC te ke jinon ti ne ke jingi tiket kemut kedon jong ba Antonio Wa kumu District President Congress jong ke East Khasi Hills but ba Pala kum President jong ke MPC tilada kini gibreu kila ban dililam ya ke tiket ngaken ba hajaka ngi ken ni ju nyau ki kum ginoilam henry mendang ilap ba ki de man kinongilam tilada ki kloi belilam ya ke parti tiket ngatrai kamdan ji ki bakin lilam wa dia kari ba ke jagriru kene gri menta ka ba ima ya kari ba ke jagriru nangta hakabai de bat kijinge apo ka parti nganga jusyam berbo kelomba nakaleng ke blok nakaleng di blok baro di Block Congress Committee ni juara kijinge jong pai ba hakamat jong ka MPC banong pek ni don kam ban ban ya kren ba kasokar la de ko unemployment policy
la de ke education policy lene de hakinu ginu jinge rei ba pala kum president ai jinge kli em le bam salia bam patiaw kata jing jong pai ba but lastly ke bangi akran halo ke jinge telang apo district council te nakaliang ki block baro ngil ong bapek sar kane te ke jinge telang apo district council kan sapes ni wa de parti ru namar boleh ba namar ki pai ba ki kren ki ong bamlong namar ba kete kolom pi telang ba NPP ndai ba pala yel de ru ke MP ular rem ya election MP tang na ta kede gidao kete gede we na gidao bo rem ke election MP nanta hadin kata ngilai rais non ke district meeting ba baro ba de ban withdraw no ya ke jing support apo district council nama kene kende ga election MDC min district council election rei kisngap man kata ke jing kren jungi ka penkela nong sun man yangi hakmat jong ba pala hakmat jong gidi ginong ilam jong kongres rei ka bakhadu kolong ba ka result ka pau kolong ba namar ba mangla kren ne gidi issue habakadu ki pendu tiket man nga kana pekat ngayo ban ya kun ni election MDC kumbang la pen pau gini sni ba gidon gi point gi banga kwa ban le apo district council rei habakadu kata ke jing kwa jong sakri jong ay gari ba jabulu ngasya pendu tiket man hagi haga presiden jong MBC kadu no kata ke jing kwa jong aban sakri ya gari ba jabulu te kene ke benta ka kwa ban pau sha supaya ba bun su thu ba kene ka parti kene ka parti ke ba don katu kene gi group ke ba take decision lada kim salia wat ya ka im gayak jong gari ba ke jabulu nangta hakawe ke benta ngaju i kene kolong ba ngi beros ketangi perkat ba kini kibri ki ba kwa ban bi na kongres pin kan mau ya kata hakaben kong mi jwa Dr. Mukul ba khat argut ke mele na kongres nimde ki George ke MC hadin kita sa suspend gitu kisanut ke mele ki betrelang ba ke NPP hadin kata lastly ki ba mi ki ki lainutli gitu kong na po district president jo mahila is jade helsu imi na kongres kini ki jingja paro ki pa ba hapo ke jinglam jong ba pala kum president kala penjot thiau ya ke parti kongres hapo ke jela me kale ndai na maru ba pala ki bri ki monshu kata ke jingkran jong pai ba kene ke issue ke ba ka ba so tenat at the same time kalong ba menen na ke MP ke peni ba ke sur jong pai ba ai kalong persya ai ba pala kata ke kita nangta nangaliang jonga ke jingkepat kalong ba ngakerpat ke ICC lada ka kwa ba ka parti kongres kandang ki im po megalia ngarai ladei ban weng chwa ye ba pala kum presiden jong MPC nang tayo ba Anthony wa kum presiden jong ke DCC namar kini kimde ginong ilang kide ginong lilang lada kiloi ban dia ke tiket naga kongres syau priu jong UDP kim don jing AAM ban dia ya keri ba ke jeng diru ke jingker pa jong ai ginong tre jong ke seng kongres kalong ba kesengol sep namar ni ngi tristom na mata parti kongres rei nang tristom mangi hafil ke bakhadu ngisya dililam pat hau presiden jong MDC lene presiden jong DCC te kamen to ye ginong tre jong ke parti kongres sengoba perkhat benia pek benia jingilam jong ba pala namar ladang idang pu ba pala ku presiden jong ka MDC ke tangmut ke parti kongres kanang hiar asut namar haga jing dililam jong kum presiden jong ka MPC nanta ke jing ka pat ik pai ba kari gasi borogoi kalong ba sengoba pek benia ya ke jingilam jong ba pala kum presiden ke MPC namar ba ke ji ke jingjia ke paushai ba pala umde no ilang ndai ude nong lilam ubala ban lilam wa di parti tiket ru te kemot ya gari bu jai ru kalong kumju ru ya bentahi namar ba kaporu kam don shu namar stang sibna abnai te ngnam la suban cover ya ka ka area ru klahe te ngatrai ya mentangan chong shwa in sepet pat how ar pra ke ka ban ngin sepen bet pat nang tak election MLA ya mentahi ngin chong shwa te hakani por mentang yang parlahi ban rai namar ngahap konsol cuai supporter jadong in lek namar ba hadu mentahi ngimpat ya don kata meeting ru ban yesu jengmut halo kanuk benta bangai la ban lek ta ya mentahi in su sengap chua kemni ngin su i chua ya mentang ngin sengap chua namar ba hadu mentang ngin mla ban ong ngin hab ya konsol chua la da ngidon kam ban pendur ngihap ban pendur tang ba ya mentahi ngin sengap chua ya gini ke benta kalong kemni namar boleh ba hadin ba kejing syak pendu hi ke tiket ngasngo ke dik insult
lebih keren be direct nama bana ka blog ni la ada recommend re ya ka blog umdan bagen snap te yang mentang in page wa in sa take decision hadin ke ya banja in sa page pada Habatin page bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya